сохторҳои қудратии Русия, полис, ОМОН ва Росгвардия дар ҳамкорӣ шаби 31 декабр ба 1 январ дар Москав барои боздошт кардани касоне ки террористони эҳтимолӣ номида мешаванд, рейдҳо гузаронид. Тақрибан 150 муҳоҷир аз Осиёи Миёна дастгир гардида, даҳҳо нафар аз онҳо то муайян шудани ҳолат ба ҳабс гирифта шуд. Мардумро танҳо дар асоси надоштани намуди славянӣ боздошт карда, ҳуҷҷатҳояшонро тафтиш намуданд ва дар сари кӯча кофтуков карданд. Блогер ва фаъол Александр Ким гувоҳи зиндаи ин ҳолат шуда, рӯйдодҳоро ба сабти видеоӣ кард ва дар YouTube гузошт. Я стою на тротуаре. Вдруг Что вдруг? парни потенциальные террористы. Какие? Почему они потенциальные террористы? Потому что. Почему? Объясните, пожалуйста. Потому что я... Капитани полис ва корманди Росгвардия Максим Полтанов ба саволи блогер дар бораи сабабҳои тафтиши мардум ҷавоб дод, ки ин мардум бо сабаби доштани намуди зоҳирии ғайриславянӣ метавонанд террористони эҳтимолӣ бошанд. Потенциальные террористы. По какому принципу вы их выдергивали из толпы? Иностранный гражданин. Вы их остановили, потому что они иностранные граждане. Совершенно верно. Я не могу проверить.